قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین گوشت که ای مهربانیت منی پروردگاره نوحدی که کیت منی پروردگار وعده کانت ای دیوالا توش توش و منی پروردگار وعده راستی بزن اگرچه ای دیوار محکمند که چایی سرا یعجوج و معجوج سرکپگ و ای ٹونگ کنگ و ای آبادی نیمگا آیگ بیت نکا بل وحدی که منی پروردگار وعده که گڑ آئیشیا پحک دور دا ادا چا وعده مراد قیامت نزدیکی وحده کیا وحده یعجوج و معجوج ظاهر با مثلا یک حدیث یہ تحاکیت کہ یعجوج و معجوج ہر روچ دیوالا ٹکم کنا و پدا کہ کم و بچی گڑ آئینی مستر گشت کے واتر کنت برینت ایدگرا باندہ ٹکم کنے گڑا اللہ پاک ایا چاہیے پیسرگی حالتا مہرتر کا ای بار بار ہمیں پیم کنا تا ہما وحدہ کے آنی درائے کے وحد پورا بھی و اللہ پاک آئیں ظاہر کنگ لوٹی پدا ہما پیسرگی پیما اشیاء ٹونگ کنا تا ہما اندازہ کے روچ روشنائیا میم کنا آنی مستر گشت کے برین باندہ پدا اشیاء دوبارہ ٹکم کنے او ای رندی آ انشاءاللہ ہم کام گوڑا یہ دیگر روچا اپاہ کشیہ ختم کنن تو در کایا ترمذی ابواب تفسیر القرآن تفسیر سورة الكهف و ابن ماجہ وغیرہ وصححہ الالبانی.